Meden chia kase efiri otumfo nyankopon chen e de brɛ wa wasim konwa de brɛ na wo hwɛ me. Medin ne Eii BAyifouBA ba ko pɛ bam ebi ni ba bi abi. Wode so obi frɛ no Eii BAyifouBA no ko wia. Edin no me amedi. Obebisa sa de na wa wodi na ai. Sanse de benifo na me so ye na ehu. Enti ma me ni kan chia. Na me nkyerɛ sɛ me dɔw. And someone so dominant who is here no any idea. How your program be very high. Yeah, share BAyifouBA TV or YouTube. Subscribe, not share. Yeah, why did you be soon? Aye. On the TV station, I would be proposed a job watching. Over say, on the video number 0245 68 58 68 0245 68 58 68. Now I say 0591 78 93 26 0591 78 93 26. Medasi. Yango ponchita. Say we do a video and for worship program na enne ye ba be sua ade. Ade be na ye ba be sua, da bia ye yeka abrabom and spiritual marriage. Spiritual marriage. Obi e ka bi. E spirit ni bi kura de incubus and succubus. If I chose spirit again, what the incubus and succubus we are. Spiritual marriage is one some and another soon. And now spiritual marriage ben if I better boswa. Let the bar. And they were how Marco bear at their son and the ben if I better boswa. Who tear me? Obi wa me make as see as Otenasia and white eat sakatwa. A very serious. Obi spiritual marriage no. So spiritual marriage no never da. You could grab an China and in it. Cause my mention much them what you say. Obi spiritual marriage no, I'm gonna do my say. Obi spiritual marriage no a good warrior. Obi spiritual marriage no yashin the movie in so. Obi spiritual marriage no ma at the papa be and to be man about a boom. Obi spiritual marriage no a saying in Yama or winning and maybe when you're there, I wanna say. Obi spiritual marriage, I'm gonna be your fibro. I see now walk one. And until I'm never be home commander. My many come about better and Chilokakra said they were TV programs. I wouldn't be brave. No, I just watching the scene. When you say I'm no bedding, come as soon commodian. I'm no baby tea. And if you are a culture of saying, but now there be a white house and a problem now find a soon. And you can see Biasa. What you say? Because pretty now or no better. No, what is our problem in the mound? Spirit nature, dear, or they cut it up play. The media make us in since you man son of Maham. And I mean, slow home beer, we are say, the comedy carton as I said, in Carabou. Our Trillium Pono boy, we are no, but to suffering will never be the idea. But say, and there be no idea, intimacy. Did I say, so what must you say? Now say that here. Me nyam fie du mienu me benya ba yi na ba yi kokko so de watie masem ne bibire no me start afiri ho me de ba yi ne ba yi adwuma emfie aduonu nson me ye ba yi hene emfie 2 and 9 14 years. Listen to me na eba bo me ba yi mu no e ware ma akoma ku 200 ana ya spiritual marriage na o mo ya me yere. Oba bia me ware no e wo sunsun no your ba me ye ne ho ade for the spiritual aspect on tiase be chiri ma chiro me di bropo ye beduru ba bia na ye be ka obi se oye bayi bon something na da bia di no ye bayi ye jabo ati BAyifouBA da be so na later kora no nipa wo wi ase ba be chire me hu se bayi kora obi a obi maame ye obayi bi wo ba Bible be kan the bad imagination o wadamfu do ne nanam da ubenya biribi important na pese oye biribi ehia bia bi susu ho akire no ubensa de na ba mfaya onti ase opa won ne nam ma obi nkan jo so beto ka ma bo na mfra ma ne se kwaku anase adwoa e bla ya menye no so peso to ka ma mi o e firi okobla no fre na o mfa bi adam funu ntu nkowe na mo ba ne kan develop the witchcraft sa ada na kra de beti ase papa bia na ekumade no ti uni obi ne di agoro uni obi ne kwa asore empo bi mu ya asofo a se wo kan problem kire na ana wasem ba eni papa bi e ba na akogona ma na epe
o se mom ye mom paye na de na de ase enya mpaye na ese no but ono ne kra na develop sa da bra ono ankasa woni ano so ye bayi ti ni pa e very dangerous o gili bi pe na si na nso ntu nko wenam ono so ne bayi anasem no na de mba me ka spiritual marriage ni se me ekwa na me fa so ware nipa o bayi na mba ba kire obi spiritual marriage ni o ma eye enua honhom na ware wo mo e spiritual marriage eye marine spirit e na ware wo mo e spiritual marriage eye gini ana motia na ware wo mo e ko for spiritual marriage eye bosombrafo na ware wo mo ene e o ma bayi ya ware wo mo enti nya ade ba hapo tieni yipa obi spiritual marriage oso de no woni akatia na eda obi sun da no oyo ba na oba na efa no obi sun da oyo be man so nyonko be man na esa afa no e de timi sisa bayi mo me my evident na me kura ma japade me se kura me japade me kasa won timase me kura be ma efe no kote e na me kura se be oba japade ase be bo friend se etwe BAyifouBA betimi nti BAyifouBA okura ono an se be ne twe ese kura obi kote eni se oye BAyifouBA no na ware na se oba na ayo oba wode ne be mate bia na no de beda ti obi tino ka twa se bayi ya yesu a ojidi me kan bayi mu de bi kondo na mai bida BAyifouBA ware wa okokoye wo ho ade ma obi sua ti ne na majorities na ye oma omunsira wa ware mu no omo na bayi ne se o ma ware yesa obi o enkra bia mo ba wiase okra se o ware na wo so ye yie se o ware na yie yo ma edina ware mu no na abayi na ton aware no de ama abayi ana honhon very dangerous in the spiritual marriage when the high rank of spirit and as a 2 million ware na chi wade a ma no bom paye obitimi bom paye obitimi yakwankyere ebi a aikyere abosume miensa abosume nan na de na saba e pa cho spiritual marriage o si etina se sinko nyogu a ware no because tie tema na me kura bayi 2 million na me ware ma se me hia na me pewa me de me bayi hu di wachi ko fie na me ni abayifo ne wo fie na ko hia ni akodi nkomo se mo di hia me pesa me wa no na wo fie abayifo na ton ware ne de ama me na ma totua ka ma ye wo ho ade de ama wo mo enti wo se wo da so da na ye wo ho ade enti wo fie se wo ba be ware wo da so da se bi ka frache na wo ta agi na nsuo ho wo be da be so da se bi no obi ne wo da obi wa kura da no obi ne wo na wo so obi na wo da so ade be kye na wo ho asai obi spiritual marriage na aye ne masturbating wo ntimi nya because he addicted with the spirit obi dia be na lesbian obi so wo jai on to me nya because a spirit na awar no na ema na yes ade no yintie ne yu eti abayi mu no se oye wo ho ade no obeware wa wo ye ne dia the bema bia na oba be fa physical na be taware yeso na no oba bia na oba tu entity bema bi ko fa oba bi ofa oba na adwuma nyina sai ababa bi ko fa bema bi okofa bema na ne problem start here unti maintenance musa ba bi efrida amenchire mu nchire nipa na bi akofa no se o sa spiritual marriage ni bia tumi na war na betimi abese wa dwuma tumi ni de yare ma bi mu ma bebrebe ko no ru ya enya free spiritual marriage ma bebrebe ma fon onya free spiritual marriage ma bebrebe dwuma say onya free spiritual marriage because bia no oba bi ne wo bie na woni oba na ko da na be ma bia na yire ho ade ana oba bi ni kura ne ho ade na wo akofa no na woni na kodan otumi ye ode ope bia spiritual marriage na ma woni ma nyina ya basa meboa spiritual marriage be ma ko no chekura ho nyawa ko no ade ba ko spiritual marriage sai otumi provoke nipa to be se okunu kura ho ide hi ogire no ne we hi oba na nka wate sika wa na sa woni tisa wo don na so oba onchen kwa na obo ofu ada spirit ba be si wusu no otumi hwe ma ho to nti okunu kura ba onchen no odo on de yi abrabo so bi sana tres sana nyankopon bo wa na de onyame wa mo sa o na nso abusua wo beto mu ni fia be firi mu no na ama woni ema nyina de aye basa sunsum bia ware no no wote o de promise and faith ato abrabo so o disappointment ato abrabo so ade nipa nyina ye omu yeye no obi was spiritual marriage for about 3 man 100 million achara bo so miensa bo so na ne skari na hase ye obi na te dem no obi na te
hwɛ o discato beba ne fisika no o de hye ne ma enya wo ma na spiritual marriage na esa ade ena obi ni bi ni nkɔm bi na yɛ o se agya bo atenam se o hwɛ ma yɛ me nkwan na me ne nkwan na si wo ade be kyeme ko no obi aka ne hye mi puru matum agya bo atemetime wodam ma tumi puru apepa ni mo nya no so obi de nem atache anante aye dey abadam ho ana me hwɛ na me ka kyerɛ sɛ uni mo oti ya bi na aware na sei ni na no agya bo aten no kora bi ko ba bi me firi no eye sei uni mo sɛ me de arana nante ya me ko ba bi a ɛsɛ bi me ne gyan asatin na de ntimi nya na me ka sɛ ɔmra me nkyɛ no mo oti ya na chiwade oya spirit no so ba bi ono spiritual man on de no ne nkwan a wɔde yesu ade bɛkyerɛ spirit na bɛka na hia ma no wɔsi da ɔdam kɔ wɔntimi na rekɔda bia ɔda osu ade ntina yɛde ne na ware ya pon na ware saa na bia wata ware o bɛma a wɔno tira bia no osiwa kedam wɔ ɔbo ade na bɛma no wɔte wo ɔntɔ ade ma so timi kɔtɔ ade ma ne girlfriend enso bi kom no hukura first ne girlfriend wo da dem na bɛma na gya wo hwɛ form a wɔde da ho ne nneɛma wɔ nim ne wɔkyi nneɛma egu hɔ bɛma timi da na kɔfa pantwe ya bi ma me wote wɔ sɛ yɛ kwa enye kwa spiritual marriage be nipa bra boso wa o ma me enema e de bre nipa a wora ho eno na wo gibra na wo ba e ade ketewa bi ni for be spiritual marriage on me na wo to nchia 3 days pe oh yes just 3 days you go him the fans na me my spiritual marriage ho adwuma me de ade ma ko su wi anadwum sin konwa fere ofia ba ifo no motana sidi ngomo na sika o mo de ye ho ade ya tie o ma de no ye gua warga no bonsam etubo nso ko fi na wada emma bi sabi mpanimfo ese aware ebu nkurubọ na de oja aware ne de won pene nsa koma no e ba just spiritual marriage de nsa koma no sika aware ye ho ade watu ya sunsum se spirit ye ho ade 10 pesos so e physically 10 billion ti bi sa won se sunsum aware watu ya won sika sai enti won ye adwuma mo de ade tini sika de won se wo ye adwuma bi enye yi so bibie ma na ye basa eno na ye wo ba ye de nkamba ma your first spirit no your wadi be find the invoking your first spirit no your wadi ade powder frɛ your wadi ade haban frɛ your wadi be the frɛ de nsuo kura frɛ your first spirit na spirit ne ba ye ni di nkomo a na ɔkyerɛ na chiwade na ye de chiwade na ka afo bo hu sɛ spirit no war no on si wo nkyɛn biom ne ko fia na bo ade de ama no pray for me your bomb pa yetwa mu no ampanya ba won sɛ ɛntwa because yesu na nkasa se ade bi wo ho anade ban no nya only for the prayers you mama ade bi ade ban wo hia chiwade a wo de be kansa na eyo sebi wo yare kompo na ko hospital ne mo anante duru a e be de na timi asa kompo anante de kompo nse ti de pesa me ka che onya nim na no na me ma me bi di ko de boat me ba kora wanya ba yesa bi ka fra che 5 years for trust no so there ne nsuo block na so white akola 5 years na ni ma me di nkomo o de boat me ba 6 years onya diabetes how akora na yesi dem ye won ho pade mami se unti obi asem a ya na sabi awre ho anu unti na mesi onyankrompon ede me aba sa na meka no tumfo ne de me bai ne ma bi wa mesi mi ko wura mu ko suya ade ba de ne on se mi di nu bi agumani mu anum se body we ha ban ekura mi ya to sunsun diabetes the amount o di anantie enko enye we na mde saw body no twa body na ohwane wa bense emunu abatia bi sem ohun de mechire no abatia bi eye obu a enso me ma bi firi mu ba ha eno ene de diabetes no eno ko ne sa de pressure bra on the pressure ne diabetes ne eye odua ne wuntinu nie bi ya sabi ka frache entinu mu nya kwan mu ja ne nie frisa ne ye na akoma ne ntinu pompi mu ja ne ko time a ne ma wuntinu sisi a yesi wonya diabetes wonya high pressure low pressure ne ho ahwan ni na no bra e de body aba mechiro e na de ba ko ame maso ye wo ba eduru ba bi eduru no kura me so nta na makochire wo duru no akofie wo akoso ahwe wonya ne ba bi asa e so nta na makochire wo duru no akoso ahwe eti bnada bia eyenkran ha SEC inside ya e ba to tie me se wo bi se kaso ne area na e ba central region wa fakaya e bakra ka kire development uduru SEC wo nsu osi wetwa akwan mbra wonsa benkum so uduru atagin rank mu wo fra number we 0245 68
5868 0245 685868 and I say 0591 789326 0591 789326 and I say ufiri kofo duane akra ne mpata mi still radio baby na eba ya ufiri kumase baby na eba ofa kai besi kwa me nkroma sekra furokaya eko kaswa ka kire driver ni ze me pa cho me nuru kaswa me si wagya toll booth and wagya old barrier sorry wagya old barrier uduru wagya old barrier was from present rank na ona wo de frɛ number na 0245 685868 and I say 0591 789326 oba ebranda bia ye nkran ha maame na obehunu se sɛ onyankorompo wache yade ene fie de bia ye kumase krono ma frantwo ba bia wo firi ba bia fa ka ebesikire tia ho oduru ka ye tia wo de fa ka krono ma frantwo enya komada nya frantwo krono ma frantwo oduru frantwo station wasi na frɛ number na mabobɔ no emu bia wonya frɛ pɛ ne nkwala ne bi wo ho a omodo be baba bia me tena se no me pa cha o me se o ba aboa ho be bo afɔde ne bi boa ye 200 Ghana cedi no magye o card no atena se eduru nso na waba ya atena se ne edi sunsun nkobo na problem na wo de ba ya no nyankopɔn afa ya so ɛde habama ɛne numbra agyew 200 Ghana cedi sika 2 million na wo de boa wobɛtumi ahwe program nso BAyifouBA TV ewo YouTube BAyifouBA TV ewo YouTube subscribe na share na the video bi ato a won setimi ya de aka mia doma so ntu be se de to wa kan na ba mia o ya de sua na ya ba sua na ebere no no ya be so de bi a meche wade ba ako an wo se ne ma bi gumanim ha ya ba sua ho ada ma di ka bo de aban ho asem eni sa duro we mo friend ne ya dan di lo so ho ahwan ana meboa obi a owa asma first ne de kura ena esa unu makura enya de engana akɔpa kura chena ahwe na wonya bi we ye de ayabe asma duro di ama eni wo ba musume bi asa de sabi ka frache wanya inhaler no bra menchiro de odi we ba ya na ho beto no simple asma na duro ni bra menchiro onwe sei eye nkuruma adwan aba oba wonyim wo hospital so be operation akura ni naye bra menchiro de odi we ba ye akura ne be dane nwa wo no simple operation ye nyawo sam nkuruma we ya ba ya me de second duro ya de yentoko duro once obi wan asem si na so no musi a na de sem nkuruma no ya de sam nkuruma we ni aboy fe na prokusu we de nsuom e fe electric fish ya de ono na eye ai sem si a iso ho na ho asem nkuruma tototo sam nkuruma we anu akire no sabi ka frache oba wa wo ala shida de yemba yetimi de bra opa wo bra aba we de first kura ne yewe okofo mu na abubi de eduawe onti ase we na obubi de twere wo sen kama onimu de ye wo ho we menjire wade ye dinam tutu anamo na ma ye nhia efia da bia ye kuma se krono ma francho me se we ya nde aye hospital yare na se physical fa ko hospital na mu yare na wanu nura enko hwe ma men ka se me stroke e di ayare o unim once sometimes ko fu ne dua bi so ne fa ngu ne fa ye duma stroke kwa so ye ene ha bra menjire wadura ba ya besa na no na chima ya di aponche sade be kire wa ha be ka ho wo twetiri bi sam ne betre onyini wa ho ne nsa na aka tutu se na mu ye ne hwie nye no ya di aponche da je be kire wa ha ba no wo de betwe ne nsa for 3 days e betre eno si mu jane na ama ne mo masisi sa onim bra ne enchiro de obe oba yare twere ana wo yare twere wo yare hepatitis B yare bi e body nsa yade ye bra o pe bambo protection bra o ton aye nto uso bi eno kwa de na ayi ni we ye market pe obvious store we ye restaurant uko buja odi ni odi asiye ba ye tu fi ba ye hafa so BAyifouBA wajeje BAyifouBA ha wo fi o ma ho nto odi ane sabi we miensa anyway o be so hu ba ye a wo tetu ba ye o ha de mu abra bo nsi ye o be so hu bi fidu kadochi ene ni miensa ni o ye ba ma sabi ko tisha o pesa ye kase no so ni offer number 0245685868 unsabe kabi anasa 0591789326 unsabe kan minabi hwe onyankopon wanye yabro me se ye kasunsun masama efia ha
Once a winning my job what in that. BAyifouBA you wouldn't dinner so when you papa my pen number TV baby so when so ya mfane number to I feel the me and kasa da metras na me adwuma no. Me makaze me ni master. Ni obi o kire madwuma. Me de ya wosuye. Me na wo de kire me no wawu. Onyamfie wo ha ne aduana nko no 149 years. Ma bere wanda so ka me hu de ba bia me nam bia me ni ma bere we na nam. Eduru de ya de ni ma bere ba me sufre no ba wo se ya. Eduru ni ko fa we. Obi de problem kura ba na me nim de ma ya na ma bere we ya ba. Eduru ni ko fa we. Me de bia me ka me se me pu bi a ya se ya de be fe to fo pompomon nya boni patrim. Wo de ko hospital mo ni na duru. Ya se twem abi we de be ko yo operation wo he bra. Me de 3 days be pa ya no. Ama why free. Me na me ka dia chiro ayen habama. Ana onyam popo tu mfo na dia che yen. Ana no dia che yen. Ana o ma bi esu a che yen. Ana yan so ya dia chiro. Enti wo betimi ahwe program no e wo YouTube. BAyifouBA TV e wo YouTube. Subscribe, share. Number 0245685868. 0245685868. And answer 0591789326. 0591789326. Every Tuesday, PI and client. The last year council, oh, by more for the 200 and it's got to be one. Take it to what I say. It blew for my back. And the man I'm going to be out. Me say, hey, or we also miss it. I don't mean them, then 2 million. The diamond now. I ain't a kicker. I say hi, Fiba. My pass out for the number. I don't know what's in the wound to me, but I mentioned what you might have said. For my idea of Friday, why they go for more. Speak to me, where they move your man. Baby, asked them, Massa, now grown ye you. You see, and now grown ye, a young Berlin, some year can here. So myself, and I can here into the ceremony, and now grown a ye, a year liberation. And they say, oh, Bamba, and now what in the Abua, who never had any problem on the bar. But you must say, who's your idea? Or Barbon, a tree, a dam. When you send me, literally, the water them call me the blue, and the brandy, any idea in the men can't get up. I listen to my then na buru ma dey no sunsun once we nya ni ndi mu ni America to me bra ni hia no abrabo enye nsesa enye nsem na homa nipa obi si waka echi abrabo na ma mi bia woni bedi ko jabo ate me ba kra sa me suma na yes awu waka just awu the mouth the 2 months e say ya abrabo fe no 53 years awanye mo 53 good years awanye awu na wusu ni ma dia wusu dia wura apoa e wusu ko no do be man su ja amentro oni be na bia bere mo ya japade oni o be bia bere mo ya japade o su go fiu pan bra an ka chechu ndi gum bra abo ba ho bika o de na ko school bi school so mpel o nya ne class pan bra o ba pechere ya she na awe no be ba ko fa na unya bia o de bra o de ase he woni be ma nete sabi ka fra che wan no aduane am na adi ene wo so wo nya fe wo ja ko fa foforo bra anya problem bra obi adu sika wo si wo ntua bia fa ne ko e pa cho bra oh yes bra minim wo ha ne amanya wo fe wo de bra na yenim nkom ayen nkom de ye trust ni yedim nkomo ne ye hye ne ma ho na be wo se wo nyankopon wo tumi na ne manso e wo tumi papa ma me wo tie me entrance enkase akachi entrance ni ni aworo menim obi bi akon ju won tenenka obi bi osika oso obo oso mo bra ne nhia yemfa ne mamu fo yemfa ne mamu akwam yemfa ne man kan ne ma kan ne ma mo ne ma so nche ne ma nto ne ma so mfa ne ma mfrafra ne ma ma ho na ho so nya danse die o shebere mu no e bo osika ni o afia dai menim die nti a hotete menim die nti a wo ha ha ebre ni se brana bia ayan kra pomponi kwantamu ha asis inside na metenashi fia da bia yekumase ono wa frank u be dru hono ma apra bo besesa number ne 0245 685868 anasa 0591 789326 0591 789326 nyama na me di adwuma nyina bi na wa ha no e wasamna no wa ha abrakadabra supun wa ha abrakadabra kimna anya BAyifouBA asiri ni na abrakadabra ogire nsu ni pa cho we market de oton ade ye nto we bibi enye we ni mi ensa no ma men kanjiro na aba wa boa enhedre tvghana siri e bia na untimi ma ohia bi wo sani usika ne fa number na 26 trap na 0591
789326 so ɛde nneɛma bɛma no baabi a wo bia na wakɔgye wei yɛ ɔmo ɛtɔn adeɛ marketing pɛ ɛno ɛyɛ 100 cedi ɛsrɛw 100 Ghana cedi wei ɛyɛ kɔte kɛse aduro no ɛno nso yɛ 100 Ghana cedi sɛ wohia nneɛma yɛ wei nyinaa bi di a ɛne nam no sɛ wɔ keka kɔ bɛyɛ 3.5 million wohia wei nkɔ 100 cedi wei mmiɛnsa nso ɛyɛ 1.5 baabi wɔ bi a wohia bi biara no sɛ wohia a ɛbɛtumi deɛ ɛdɛ ɛde ama ne kae ɛde abrɛ wo ɛna brada bi apɛ sɛ wonim yankasa hyia ne ɛka sunsun mu nsɛm ne kyerɛ nneɛma de nneɛma to so ɛyɛ nneɛma deɛ ne se brada bi ayɛ nkranintuni mantam na wofa kae bi abɛsi nkran a wo sɛ wokɔ daaso a wobɛsi wɔ old barrier wɔagya old barrier wofiri central region na ɛba deɛ wo so wobɛsi wɔ LCC wotra westmore na wo so wobɛsi wɔ XCC na wonya bɛduru hɔ a si ne twa akwan no mu 30 rank na wɔ na wuru 30 rank wa fra number na 0245 68 58 68 and I said 0591 78 93 26 ofre number mu bia ba bia wo bia ne ne obeba ma me nka njo sem yana me peke me phone yana me fa me course I just fiada pe na me de phone no man kwala no because of me tenase a o ma e ba ho na o e kire o mo kwa apart from fear no pa be 8 ko bo no na no de biara da me na me peke me course obi mfa me call o frɛ pa o se ja bo atim BAyifouBA ni me no be di nkomo na ma kire no be nyankopon hyira o ntina no mu kyire o ma no nsu yi bye bye